Uwayu samla banyal shaka ubalatep kerteng kum udeba basu materi kan nyusem kerta ula khlan hashen nagadau belajur pelat ke jing mensau ha ke jingiatyngkhuh bat ke wei ke trok tank ke hasurak NH Wahiajer EJHD district. Kani ke jingja kelaja kapor kumbah nyo sopusan minstem utai ubala khlat kani ke jingja ulit deba basu materi ubanyat ya ka shaka Badan registration number AL02 AN5538 Uday ubana kashnong Borbil Melanpur Baham po KPO Barpani Bagan Police Station Kachwa Kampur Town Nagaon Assam Laong bakat ba udangwan na company Goldstone bat umut banlej sha company Star Cement andapoi Wahiajer ha kawei kepenkun turning hajan ke company JUD Cement. Ulah kendu ia kani ke jingiatyngkhuh bat kawei ke trok tanker. Kat kum ki kubor balayo lum laong ba ulit deba basu materi ulah kum baklahi ha ka ba ulayat na kaliang bamday ne ke wrong side bat ke trok kalayo tingkhuh ya u hadu ba ulam mensaujur bat yap hashen.